Kaimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinaulwan. Andres Tandeng! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyamutan! Nagadot iwara dito'y balay, Andres! Anyalaki din ni Kuray? Ako nga manang pinaglinis mo diti balay. Anya naglinis asasawam, Andres! Agkakaiwara dagiti sapatos kas kada chinelas! Nakasimpa mo dagiti sapatos kung chinilas, nakapaigid danay. Ala, ornusam dagita a sapatos kan chinelas. Saan akas tati kayat ko apan nakaisimpana? Anyalaki ni Bakitin? Sa dino nga rodang iti pangipanakadagita sapatos kung chinilas? Isimpam anay bag! Jak kayat tinagado awara, nawatam! Uy nang bakit? Ulit man ang tagdalos dito nagtibalay. Ay. Di ka mo nagsarasardeng agdaldalos dito arubayan niya o pare Andres. Ay inas ka nga aramida dahi ti paray. Ibaganto man ni Kuri adyak agdaldalusan. Anya, ibaga na pa ilaeng tikasta kat dandan di ka pa yan aginala? Ay paray. Uray no nakasimpakaon. Ibaga na pala saan? Iso nga ulit man na natin agdalaos. Ay, piman kamit pare Andres. Sapay na uyong ni Bakakaw. Saan laday ta? Naglaing pa nga gibaon. Ako'y anak kawara dagito'y akaldero, Andres. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Nakasimpa mutiam mo kadagiti kaldiron. Anya anak kasimpa sasawam. Ornosam dagito'y akaldiraw. Kartingam! Pangikabila nga rodeng kadagiti akaldiro nga ay. Naurnos mutiam mo. Ay no, Andres! Agpanunot ka man mat. Saan la asyak ang pampanunot no kasano ang maisimpa dagita ang wara? Anya laka ni Bakitin. Awan tinakawara dito'y balay. Taka na yun ang agdalaos. Mapangkantumot iti trabaho miso at di mo makikita. Sumungbat ka pa'y lang! Disnugak day tarupam! Ha? Ay kwa, sumardeng akong kuray bakit? Agsao ka pa'y talaga disnugan kan! Naguyong mata ni pagkuri kasinsin Andres. Ngarod kasin sinir malay. Kanayo na mga agdalos iti balay may. Ang ibaga na matadyak daldalaos. Unay matanday ta nga asawa kasinsin. Puor ti kararwa. May bayak latan tamnawan tiriray. Naganos kakit di kasinsin Andres. No sa balila ang alalaki. Amang ano dinisnog nanti asawa na. Anyat aramida mo, Andres. Si kansamat tan tinagpalda. Anya nagpalda sa sawin mo tatang. Kasanaw, si kamat amin ng tiagtrabaho iti unag ti balayaw. Kasanoon ti panagpasadam iti tricycle. Ura di agpasadan iti tricycle tatang. Tinapatag ka makadalusak iti unag ti balay may. Day talagdaldalusen ter aramidam dito'y balayaw. Nagbalin kan at takusa. Anya atakusa. Takusa, takot sa asawa. Anya. Magbagay mo launay tinagan mo nga Andres. Tanagbalin ka nga under disaya. Ibaon-baon na kalang ni Kore. Tatang. Wino, panaganan kalangan iti Andres Tandeng. Anya nga Andres Tandeng? Ore anya ti bagakan ka ni Kore agtungpal ka. Iso nga Andres Tanding ka. Anya laki ni tatang. Tili bagbagana. Tumakder ka di talamisaan. Taing ka ibalaybay jay linabaak, Andres. Anya laki ni Bakitin. Mga anak mi bonak. Tumakder ka,
laing kaibalaybay dagiti linabaak ko na. Makauray dayta, kuray. Mga anak pa'y at anay mabisina. Tumakder kan taramida mon ti pangibabaw na ka. Ay, nana, di ka nga rod aglaho aba kay. Unay, ramida ka ong. Nagdalos mat iti unag ti balayaw. Nagsilang ti swelo. Kan awan ti makita kasapot ti lawalawa. Imbag pa'y kada kayo tanadlaw yun ay tananang. Saan pa'y lakon tinto ni Cory, ti pa nagdalos ka? Anya, Wain, itong sumang bait. Ibaga naman na saan nagdaldalaos, kaya nagado ka no ti maramay. ay unay day ta a klase ti asawa. Kananusa kong nagdalos tap na on tiriri na lang. Anya kamatan, Andres. Anya man ang titi mo na gustuhan, hay? Simpa man mat dagita kalugong mo. Nakawaradalatan dito'y balay. Anya? Saan mo't anay warada giti kalugong ko? Panakasabit damat iti dideng. Nagalas akit kitaan. Nagado ang nakasabit iti dideng. Anya? Isimpam ana imbag dagita akalugong, Andres. Pangipalangarudin ngay kada giti kalugong. Nasimpamat yan mo. Saan damat pasalsalay? Ay. Anya manen tararamidang pare Andres. Agdaldalos ka manen, di ti balayaw. Rumbeng lang agdalosak paray. Saan akayat ni Kuhuray? Tinado awara. Angem, nagdalusan ti balayaw. Apay nga ibagana pa'y laeng asan anadalos. Diyak maamo ka ni bakakaw pare. Ay, no siyak laeng ti adda iti biyang mau. Amangan no mabagtita kon paray. Anya? Di ka pa yan makapasada iti tricycle. Kaputag, daldalos kalatan di ti balayaw. Paray. Tunggal lumabasak di ti balayaw. Dayta walis tambutig igamang paray. Unay meten dayta agasat mo, pare Andres. Apay an naiwara dagito'y alibraw, Andres. Isimpam man dagito'y alibraw. Makapasikur akit kitaan. Anya laki ni bakitayin? Saan mo't apasalsali dagiti libraw? Nakapaigid damait. Di kan agrason pay. Kita anak kawara dagita alibraw. Insimpa mait. Nagbasa nga minitay. Isong ngayon parabaw ko di talamisaan. No ammom ti agbasa. Ammom nga isublay itinangalaam. Anya? Di mo kunaan na sakpay lang ti mangisimpa ka dagita alibraw. Ay, mala isimpa kong bakay. Di ka kadi akong ungot. Anya ngay understanding. Nakaluto kan iti kanin ti asawam. Anya laki ni tatang. Awagan na manan iti Andres tandeng. Talaga, Andres. Tultulo kamlat ta amin nga ibagakin ka ni Cory. Diyak lang kaming katiriray. Isong nga raramido latan at ibagbagana. Nga oray bugbog kawan na kan, kasta ka day. Diyak nga rin katiriri tata. Bay-bay aklatan atap no sana dumakil tiriray. Nay, apay nga yung pura mo kanyak ti bato, kuray. Di ka pa'y mat maisimpa ti badaw. Agkap-kapi ka ditan at di mo pa'y nalpas ti trabaho. Itay pa'y analpas ti trabaho ko dito yung nagtibalay. Sa may isa, jak mo tinura ti badok kahit. Insabit ko mat iti dideng. Jak kayat
tinagado anak kasabik iti dideng. Nagalas akitaan. Kahit pangipanak nga rodeng kadag iti lupulupot ka, aw. Ay kat makamu kamatan ah. Laklakayan kan. Di mo pa'y amutar aramitam. Apa yan? Kasingsin Andres? Nakapanimit kamatan dito'y sirok ti salamagay. Nay, si Kamay, kasinsin Ermalain. Ay! Nagatiddugan day taasin na ay kasinsin. Kasla na dagsin laon ay ti problema. Anya nga tayo, Teramida? Amo kon kasinsin. Nilakit di ipagkori ti pagparpari ko taman niya. Nabannog akong kasinsin Ermalain. Kasano asaan ka amabanog kat day talatan agdaldalos iji unag ti balayo ti araramidam. Maulawak pa yun, nagkarapusipos, iji balay may daldalosa. Ang nasumang po ni Bakait, ay na, ibaga na pa iladya nagdaldalaos. Anya? Mamimpa nga ron nga ulitak nagdalaos kasinsain. Na yan day ta kasinsin. Makapa-stress ti araramidam. Anya nga tayo, Teramida? Ipaigid mo man day titimba. Nay, apay nga, kinugtaram mo day tatimba ko, Ray. Di mo pa'y maipaigid mo't day tatimba. Pasalsali iti pagnan. Saan mo't ang makasaliday tatimba? Tayin simpak, mate. Anya nakasimpa sa sawam. Kog tarak pa'y laang aya. No amok ang nakasimpa day tatimba. Anya laki din. Ay, pagsisikuran mo amin ayin. Di ko namkit day. Awan ter aramidam dito balay. Anya? Mudto'y tinapasadaam iti tricycle. Anya? Sa pulong tinapasadak iti tricycle kat pagtrabahuan nak dito nagtibalay? Anya ti kayat mo asawan? Saan kan nagpaspasada? Nabayagan na saan ang agpaspasada? Takasano ko naglaing ka mga gibaon. Ayan nga ni tatang nanang. At dabiit na panan na, Andres. Napanan ni tatang ay ha? Jak amaw, tadi namot imbaga, tinapanan na. Aya? Mabiit man laeng. Kasla maitay-tayab ti panunot mo. Awan gaganay gayam ang makisarsarita. Makabannog may. Tay, Tiyag tagibalay ha? talaga mo? Saan ang maibibos si trabaho iti unag ti balay? Dakwar tayo nanang. Ay adda ah. Apay ayati kwarta. Pautangan dakpay man lang. Pagaramatam iti kwarta, Andres. Inak gumatang iti gasolina. An-anwom ti gasolina. Pangsulbar ko iti parikot kaw. Anya? Sapsapulan na ka ni Andres itay lakay. Apay ka now. Di namat imbaga no apay asapsapulan na ka. Kasla maitay-tayab ti panunot na. Anya? Di mawat nga rod kanyak iti paggatang na iti gasolina. Ananuan na kanu ti gasolina. Pangsulbar na kano iti parikot na. Anya? Pangsulbar na iti parikot na. Anya ti pangpanggapin na nga ramidain. Diyak ammo ah. Ay. Amang ano agaramid iti saan anasayaat. Imposible nga agaramin iti kasta ni Andres. Singpot dayjay nga anak ta. Nay, saan ka mo't amatagtagaray, pare Andres? Amangan no mabangles day takatay mo, no di kagsaw. Makauma mahita niya pare sanay. Eh? Tiyadasawa na ha? Ay, depende day ta, pare Andres. No nasing pahit ken man nagkaawat ka asawa, ay sigurado asaan ka amauma. Imbag ka pa'y pare tanasing pati asawa. Ah, Sana kasken ni Cory nga asawa.
Nagar. Maawatan ka no kasta ita ti Jarmaw, pare Andres. Ala, labsan ka pa'y paray. Nadabiit pa panak. Nay, sa di no nga ti papanang paray. Ay ko'y naksulbaran na, ti parikok ko. Nya. Di ka maawatan, pare Andres. Apa yan ay bagam nga inkasulbaran ti parikot mo? Kasano day ta? Limo kaya yung ti tornilyo ti utak ka. Anya. Ay, agyaman na. Nakasangputak na't laangan dito'y balay. Anyat na pasamak. Nagbasit matan ti linaon ti balay may. Ay na, awan matan dagiti sofa. Awan matan dagiti libro iti cabinet. Uray dagiti sapatos kang tsinelas. Awan da matan iti pangikabkabilak. Agraman dagiti ladawan may iti didaing. Awan da matan. Tilangan TV kan rep tinagbati dito o nagtibalay. Ay na, nadalusan matan dito o nagtibalay. Nay, simangput ka mo gaya man. Koray, bakit? Ay nga tinararamid mo, Andres. Apay anadalusan matan to'y balay. Tilangan TV kan rep tinagbatay. Pinuora kami na naadag iti sofa kan daddo mapaya kagawaan ta. Tapno awanin ti wara. Anya, Graman dagiti badbado ta. Awanin at tinagbatay. anya, dadaan ka din ti ulam, Andres. Apay apinuuram dagiti gamit ta. Iso makaya mo. Nadalusan ti unag ti balay. Awanan dagiti ibagbagaman nakawara. No ibagampay lang nga wara ti TV kan rep. Ay kapura man na tapno awanan ti agbati dito balay. Anya, ay, sana mabalin. Na. Apay ngay ngagsangit ka. Saan ka diya kayat mo nadalas ti unag ti balay ta? Nadadaan, nadalusan. Tilang TV kan rep tinagbatay. No kaya mo akapurak pa yan ti balay tapno awanan ti wara. Saan? Di mo aramidan day Andres. Pangasim. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngaintay pinauluan. Andres Tandeng, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.